lami ngungo Amatula, sizokwenza ama-compound inequalities wesibili. Xazulula u-y. Lana sino-3y ohlanganiswe no-7 mncane kuno-2y, no-4y ohlanganiswe no-8 omkhulu kuno-48. Bese lana manje mele sithole abo-y balezi balo zombili. Mele sithole abo-y abalezi balo zombili. Indlela yokwenza lokhu sizoqala ngesibalo esisodwa. Sixazulule sona kuqala. Ithi siqale ngalesi sisandleni sokunxele ethi sisibhale kabusha lana kanjena. Manje masiqhelise u-y. Masiqhelisa u-y mele siqale ngalo 2y lona ongapha esandleni sokudla. Manje ke uqhelisa lo 2y sizosusa ngo-2y inhlanga zombili kanjena. Suse ngo-2y inhlanga zombili lana sizoba no-y ohlanganiswe no-7 loyana nophawu lwethu bese lokhu kokubili la sizosala no-0 ngoba lokhu kokubili kuyasusana kokubili. Manje ke sifuna ukususa lo-7. Indlela yokususa lo-7 ukuthi sisuse ngaye inhlanga zombili, sisuse ngaye ngapha nangapha. Ngapha uzosusana, sizosala no-y wethu lona bese nophawu lwethu bese ngapha sisale naye lo -7. Iyona impendulo yesibalo lesi sokuqala. Manje ithi senze lesi esinye isibalo sizokwazi ukuthola u-y ngokulesibalo lesi sisibhale futhi naso kabusha kanjena. Manje lana masikhiphe lo 8. Lana kumele sikhiphe lo 8 ongapha. Ukuze simkhiphe lo 8 sizosusa ngo-8 inhlanga zombili kanjena. Ngapha nangapha. Ngapha sizosala no-4y ngoba u-8 no-8 loyana bazosusana nophawu lwethu lolu oluthi umkhulu. Bese ke ngapha lokhu kokubili kuzosinikeza u-48 nomhlanganisa no-8 uzokunikeza u-56 ngoba u-negative no-negative benza u-positive. Manje lana inani lakhona lizokunikeza u-56. Manje ke sesifuna ukuqhelisa u-y, sifuna ukusala no-y. Indlela elula lana ukuthi sidivide inhlanga zombili ngo-4. Lana njengoba sidivide inhlanga zombili ngo-4 uphawu lwethu alushintshi ngoba lo 4 lona uyi-positive. Manje sizosala no-y ngale bese ke ngapha 56 u-negative 56 umdivide ngo-4 yena uzokunika u-negative 14. Yeah, uzokunika u-negative 14. Lo ngikwenze ngenhloko ungakwenza nange-calculator ubone ukuthi kuyiko kodwa ya uzokunikeza lokho. Manje ke maningi manje amanani alesibalo lesi lana kumele ubhale, ungakhohlwa ukuthi ubhale ukuthi no ngoba lezi ibalo ezimbili ilesi nalesi. Abo-y bethu nazi impendulo zabo-y bethu zale ibalo lezi ezimbili. Lana ungakubeka lokhu kumugqa wezinombolo, ubeke nje kokubili ukubonakalisa. Lana sithi selana sibe nolunye uphawu lwethu u-7 laphayana ngale sino-14 ngapha bo-1 2 3 ngale kwa-0. Okay, bese ke siqale ngo-negative 7. Lana u-negative 7 kuthiwa u-y mncane kuno-negative 7. Y mncane kuno-negative 7 ngakho-ke sizofaka indilinga evulekile ngoba u-y mncane kuno-negative 7 akalingani no-negative 7. Bese ke sibhala kanjena. Bese ke kwesesibili kuthiwe u-y mkhulu kuno-negative 14. U-y mkhulu kuno-negative 14. Lana ke sizodweba nakhona indilinga
evulekile bese sidweba inombolo ezinkulu no-negative 14. Manje-ke uyabona lana ukuthi kunjani. La emgqeni wey'nombolo sesinazo zombili lana. Uyabona ukuthi zifike zihlangane laphayana. Uyabona ukuthi lena eyesibalo sesibili, lena yesibalo sokuqala. Ukubona lokhu ukuthi kuyiqiniso na ungathatha noma yiphi inombolo lana uyifake lapha esibalweni sokuqala. Ungathatha u-10, mhlawumbe u-10 ulana. Asithathe u-10. Uma uthatha u-10 umfaka laphayana esibalweni sokuqala, u-10 u-3 mawuphindaphinda ngo-negative 10 umhlanganisa no-7 uzokunikeza u-37. U-37 yena senze kanjena unganishiyi lana uzothola u-30 u-23 wakho uzothola u-23 wakho lana bese ngalena uthola u-30 wakho. Mase senza lesi esinye sibone ukuthi elinye inani esingalisebenzisa kungaba yiliphi. Uma usebenzisa u-negative 10 ngale kwesinye isibalo yena uzokunikeza inani leli sisibone lana u-32 ukuthi mkhulu kuno-negative 48. Ya ngempela u-32 mkhulu kuno-negative 48 lana. Manje-ke lana uyabona ukuthi isona, ngakho-ke u-10 uyasebenza ngapha. U-10 uyasebenza nhlanga zombili kule y'balo lezi zombili. U-10 uma usebenzisa u-10 angasebenza ngapha esibalweni sokuqala nangapha esibalweni sesibili. U-0 ngeke asebenze. U-0 ngeke asebenze ngoba vele u-0 naye asimfakanga ngithi lana. Uma ngabe ufuna ukubona inani elingalifakwanga lana ungafaka u-0. U-0 ngeke asebenze ngoba uma ufaka u-0 laphayana esibalweni uzokunikeza inombolo okungasiyona. Ungakhohlwa ukuvakashela u-ClickMaths uthole iy'bonelo ezinye ufunde nathi njalo.